Yo, what's up? Big things popping and bad things stopping. It's your boy Abuiz the MVP. Shoutouts ku muntu wese wakoze subscribe hano kuri Abuiz TV. Niba utarakora subscribe over, you can do it right now kugira ngo ujye ubasha gukurikira ama story menshi agiye atandukanye bavugwa muri entertainment, muri sport, muri politics ndetse na amazing stories zo zikurikira live right here kuri Abuiz TV on YouTube, ariko no kuri Instagram you can follow me there, nitwa Abuiz. Even no kuri TikTok ni Abuiz. Big story this week ni AshtonHall. Uyu ni umu content creator ukomeye cyane, ariko none wowe wibanda cyane kuri sport wahari muri Leta Zunze za Amerika. Uyu mugabo rero yakoze tour muri Africa, urabizi yuko yahereye muri Cameroon mu byumweru bibiri bishize, yakoreye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, yatembereye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Aho hose rero uyu mugabo yari ari kumwe na Ashton Small, niwe batangiranye muri Cameroon, then nyuma yawo witwa Ashton Indian Ashton aza kubasanga muri Nigeria, noneho tour ita iba nini. Urumva yari combination y'abantu bagera kuri batatu. Ikindi banakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, Ashton Small yatangaje abantu benshi. Indian Ashton nawe nuko nguko abantu babonaga uburyo ari funny, ukuntu uburyo aganira igihinde mu gihe abandi bari kuvuga icyongereza, so bikaryohera abantu benshi byatari bakurikiranaga ino tour ya AshtonHall yakoreye muri Africa. Nyuma ya Cameroon, AshtonHall yayiserekeza muri Nigeria, n'ubundi ari kumwe n'abo basore bagera kuri batatu. No muri Nigeria bahakora ibintu byinshi, bahuye n'abantu bagiye batandukanye, abanyapolitike, abastar muri film, mu muziki. Twabonye AshtonHall ahura na Don Jazzy, uyu ni boss wa Marvin Record, imwe muri label y'umuziki ikomeye cyane muri Nigeria. Urabizi yuko ariyo ifite ba Rema, ifite Ira Star, yagize muri abahanzi bagiye batandukanye bakomeye cyane muri Nigeria. Ifitanye imikoranire minini cyane na Rock Nation ya Big Boss Jay-Z. So bose nyine AshtonHall yagiye ahura nabo, ari nako abahuza na Ashton Small wahagarariye u Rwanda neza, wanatumye abantu benshi bamenya u Rwanda batari bazi u Rwanda. Even n'uyu mugabo witwa AshtonHall, kubera ko nawe abanyamakuru bamubaje niba yarazi u Rwanda before, atangaza yuko ari ubwa mbere yarabonye u Rwanda nyuma yo kubona video ya Ashton Small. So ni tour yari nini, ni tour yagiye ihuza abantu benshi bagiye batandukanye, ni tour yagiye yerekana ishusho nziza cyane kuri Africa, ndetse n'ibindi. Inaba opportunity cyangwa se iha amahirwe meza manini witwa Ashton Small, uzwi cyane nka Kagarara hano mu Rwanda. Now bakimara kuza hano mu Rwanda rero, ejo bundi twarabibonye AshtonHall atemberezwa hano hagiye hatandukanye, ahura n'abantu bagiye batandukanye, barimo ba The Ben, bahuriye kuri Kigali Universe, bagira nibihe byiza cyane. Ari naho Kagarara yaherewe imodoka yo mu bwoko bwa Kia, banamuha sheke y'amadolari agera ku 5,000, angana na miliyoni zigera kuri 7 z'amanyarwanda, narengaho gato. Ni ibintu byinshi cyane byabereye hariya. Now big news ni The Ben ndetse na AshtonHall. Kuba twarabonye The Ben ari kumwe na Hall, abanyarwanda babyakiriye gute? Abanyarwanda babivuzeho iki? Na yahe mahirwe kuri The Ben nyuma yo guhura na AshtonHall? Nabonye abantu benshi bari kuvuga bati The Ben ntabwo yagakwiye kuba yaritwaye kuriya, kubera ko no mustar, ni brand. Kwiruka inyuma y'umuntu nka AshtonHall, kugenda inyuma ya AshtonHall, kwifotoreza kuri AshtonHall, ntabwo yagomba kuyikora. Ayo ngayo ni amagambo y'abantu bagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga nyine, bagaruka kuri The Ben nyuma yo guhura na AshtonHall, nyuma yo kumuririmbira. Ejo bundi twaramubonye ari kumuririmbira hariya, noneho biba inkuru nini, abantu batangira kwishyiramo The Ben, bavuga bati no The Ben, you can do this, ntabwo ushobora gukora ibi ngibi kubera ko wowe uri brand, uri umustar, gute waririmbira umuntu umwe for free? Ibintu nk'ibyo ngibyo guys. Kuwa gatandatu twabonye AshtonHall ajya ni ku cyumweru ajya gusura witwa The Ben mu rugo iwe. The Ben yakiriye AshtonHall, sorry,
and yamwakiriye mu buryo bwiza kubera ko yari yateguye neza uburyo yari yateguye urugo rwe, abantu bari hariya ubona yuko nyine yari haye respect nini cyane AshtonHall kubera ko azi agaciro ka AshtonHall, azi brand ya AshtonHall, azi connection witwa AshtonHall afite, ashobora kumugezaho then igakora ikintu kinini cyane kuri The Ben of course. So ibyo byose rero bamwe mu banyarwanda bagiye babyirengagiza ku mbuga nkoranyambaga, bo bakomeza guhagarara kuri brand ya The Ben ngo kwiremereza, kwifatamo ukuntu, kwitwara nk'umustar, nyine niyereke umustar mugenzi we yuko yamushamadukiye. Guys, let me tell you one thing, uyu AshtonHall ni brand nini cyane kurusha The Ben, ni umuntu uzwi cyane hano ku isi, ni umuntu ufite connection nini n'abastar bakomeye cyane muri Leta Zunze za Amerika. Umwaka ushize DJ Khaled ari kwamamaza album yiwe, uyu AshtonHall numwe mu bantu wakoreshejwe na DJ Khaled arimo aramukorera promo ya album yiwe, and I remember yuko iyo promo yageze ku bantu benshi byatari bakurikira imbuga nkoranyambaga, ibintu byafashije DJ Khaled kugira ngo album ye yamamare cyane hano ku isi. Uyu AshtonHall aziranye n'abahanzi benshi byatari bo muri Leta Zunze za Amerika, bamwe bafite amazina manini, aba Chris Brown, aba Jason Derulo, aba Two Chainz ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Now iyo ni connection nini cyane ku muhanzi nka The Ben, mu gihe agiranye ibiganiro byiza, mu gihe agiranye company nini cyane n'umuntu nka AshtonHall. Anytime ashobora kumuhuza n'umuntu ukomeyemo hariya bagakora collabo, ashobora kumuhuza n'ama companies manini hariya bakagirana imikoranire myiza, ikaba inyungu kuri The Ben, ariko nanone ikaba inyungu ku igihugu cyacu mu Rwanda cyane ko kiba kiri kwamamara ku rwego mpuzamahanga. So abantu bagiye babirebera kuri negative side, I think yuko atari byiza kubera ko buriya ubuzima budusaba abantu, budusaba connection, kuba ufite connection kugira ngo utere intambwe nini, by'umwihariko muri ibi bintu bya entertainment, kubera ko umuntu umwe wenyine ashobora kuguhuza n'abantu benshi, noneho ugahita uvamo undi muntu udasanzwe w'igitangaza cyane, by'umwihariko muri ibi bintu by'umuziki. So ngewe kubona The Ben ari guha treatment nziza cyane witwa AshtonHall, narabikunze cyane, nabibonye mu buryo bwa business. Noneho nyuma yaho mpita nabona video ya AshtonHall ari kuganira na Pamela, umugore wa The Ben, amamubwira yuko agomba kuzagaruka hano nyuma y'amezi 7, and The Ben ahita amubwira ati hari ibintu binini cyane tuzakora njyewe na AshtonHall, hari imishinga minini cyane tuzakora na AshtonHall. Urumva yuko nyine iyo ngiye ari one of the big and biggest connection The Ben azaba yakuye kuri AshtonHall. Umva ni urugendo rwiza kuba content creator ba hano mu Rwanda, kuba hanzi nka The Ben ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba hano mu Rwanda, kubera ko The Ben nateri iyo ntambwe n'ubundi n'abandi bahanzi bari inyuma ya The Ben nabo of course bagomba kuzatera intambwe. Now wowe wabyakiriye gute kubona The Ben ari very close muri no minsi, ari guha treatment nziza cyane na AshtonHall mu gihe yaramaze hano mu Rwanda? Ma comment yawe aho ngaho munsi, witunakora subscribe kuri wowe utarakora subscribe hano. Nitwa Bu, big things popping and bad things stopping.